Lagi Borjan Municipal Board Vice Chairman Borjan Town Ward number 7 Laso atovar lo Vice Chairman ahem lo lake alang li Vice Chairman Klembom lo la pen sarkar pen kon development ma pu kon development ma pu Vice Chairman ma do tan lo kon development ma pu ke da si thek long lo ahem rai atovar lo Kalang lah ya. Kalau lo gari wan nih jadi lang dum cycle bisa nggak pun lo ya. Rong asal zigzag ya. Gari masih palu tuh nih ya. Ponen Lah ke nili ong hem lo. Gari ini hem ini lo penang kok. Ward numbers ke 7 ke kachingthur tawar masih hing no bang aso arong bote kam thi solo nang li thek bon long so tawar Nili ning samsai hing no pik de town Borjan Municipal Board Ward number 7 atovar lo la ya hilig ang se nili tunggarin chiwan ne se hodak chibi kang ko lo nang la hong lo tawar masih selam bipe BJP Modi Sarkar ningkan sir cap plengalo development ko rong atok arlo alam me beleg alam lo sitame ton arlo ton ka puri Borjan ton ke puri arlo ta la puson atowar ka hing lo dola gari wan yang selo la so gari da palon la Kasi komentu tong sarkar do maning ke meben bang sotowar kasilam pi ne mo apor si chini po Anton na peta ke lang pan dake Borjan bopuri Borjan homosti lo si Borjan along kachingthur asai li wela baklang bom bojo